O te whatalo whātu I lau whaafonga anga I le nei tae au, mahalo le folau alo mai o tala la Radio Samoa. Silia ma le lua sa lau 5 ainga au kilani I saute, e iei whānau e māua I mai pele ato atua fo I le malo se le tino, o le ana whaamani aina I nisi o mea alofa o le kerisimasi. O mea alofa nei na tuwhatuwhaina le whale mai o te maite I miro moa, ma e au fiai mea tau mafa o whaafia fianga, whaapea mavalivalinga. E le tasi se whaala potopotonga na tu whaatasia mea alofa nei ma I moli mau, a le Butterbean Motivation lea ua lua tau sanga tālua na ofi mai totono o le lio, o whaala potopotonga o lo tu whaatasia, wa silia ma le tasi a fe whanau wa mawhai o na o iai le fesoasoani. Ai mai le sui o le Middlemore Foundation, o le tau ngata o le soifuanga o iai nei o le lui tau tele lea, o lo o iai le to o tele o le community I Aukilani I Saute. Ai mātua o alo ma whanau wa manuia le nei whaamanuianga e na o le langona whaafetai o na o nei awanoa le au maua. Ma ua wai au a mea I tutono o fruit mince pies ma o leo wato e vala au mai le Woolworths e whaafo I atu. O le vala au leo wato e sau mō tangata New Zealand uma ma e whaapitoa lea mo le short crust berry mince pies. O lo masalo mia I lua whaaputunga o mince pies o lo whaatau I le Woolworths po o le Countdown, Super Value ma le Fresh Choice mai le New Zealand Food Safety e ono mafua lea I le taimi na ngā o siai. E to alua tangata ua whaasea I le mauai o waia nei tutono mince pies, ma e le seisi nā whaina pe manu ai ona o waia. O berry mince pies wa wala au mai e toi whaafo I atu, o le tolu se lau ono se fulu kalama le e umaso iau ngā I le aso se fulu tolu a Juni, lua a whelua wha, ma le aso se fulu lua Juni, lua a whelua wha. E le tau ngofia le tau olo o tutongi e tangata New Zealand, ona o whaalawelawe tau ta avale. Reporti lata mai al mtanga luenga o whemalanga inga, e iwa tesi fitu piliona le tau o whaalawelawe nei le lua a whelua tasi. Ai I whaamaunga le Auckland Transport I tutonu lava I o le tau sangale nei. Wa whaamawina I fast full ma le 5 tangata maali liu na o Aukilani. Whaatusa le fast full ma le iwa na iai I le tau sangata aluai. Ai I moli mau al polesile le Global Road Safety Partnership David Cliff o so o se whaalawelawe tau taavale lava e mafua mai ona o le sawa telo le taavale o le isi awalai fo iai o le tuu mai I lalo o le sawa whaatapula. O whai mai ei fo ima Cliff e na te le langolango ina le toi tu I lunga o le sawa whaatapula o le o taavale I nisi o awala lea o tala noa ina. A o whaasauni atu ai le kerisimasi ma le whaamanatuina o le tau sangafou o sauai ma le whaamanatu I tangata New Zealand uma e awale ave taavale sawa a o iai I lunga o awala te tele. Wa suesu e neile ma liwa leli I Hastings o se tasi na whaau o iai e seisi le oti. Ti ngā ina manu ango leli I luas fu malwhātau sanga. Le ana ripotia mai le tae o le aso lulo le vaiaso le nei, ma o manu anga nei ilo na au e tusa matala mai leo. Na whaatope mai le whale mai Wellington nei le aso, ma whaiailo na ta o tonga I le aso na nafi. He tai, o le tala whaanoa noa, o leo wa umalo na soifua ma uanga I ai maso esu e ngā leo, o se tasi wa maliu ona o le whaau o manua I ai o seisi. Ma tala whaaiu, wa toe tatalo le whanua tanu I Queenstown, le ana whaaleanga ina e palapala solo, ma longa I le masino se tema. Talu mai lava se tema, o lea whaato ato e tatala na nafi, ma e le I whaingo fie ngā luenga toi whaale lei. Talo ngā luenga me le Queenstown Lakes District Council, o le mafia fia tēna o le palapala toa o le tūlea sa matua I whainga tai, ma e tusa, ma le luas ma le 5 kone karate le ana whaamamaina, ma na tere lava I na ngā lulu e tangata e au nua mani masini. O se sauninga na moli mawele to o tele na awai, o se fia nga tele le mawhaiona to e asi o tu unga mau o ainga, wo mai e masani. O tala nala Radio Samoa, Manuel Taiao.